E tau tonu ana he rāhui ki runga I te papa wakarererangi o Rānana, I pahu tetahi puia I Tiorangi I tērā wiki, e māta toru tonu nei te puehu me te pungarehu I te rangi ki runga o Urupi. He raru nui tēnei mo te mā tini o te tangata me ngā umanga wakarererangi, nā kei wiwi tetahi taitama wahine no te tai tokerau, e ngana ana ki te rere ki Rānana I te mea kuia tetahi o te kapahaka o Ngāti Rānana, ka tū ki te whakangahau I te marea, a te rā whakamaumahara ki ngā hoia. E pai tonu ana ngā waka ki te taunga wakarererangi o Heathrow I Rānana. Kaore ngā waka I te rere atu I te rere mai. Ko Jackie Kendall tētahi o te toko maha kua raru. E whakamātau ana ia ki te rere mai I te whenua o Wiwi ki Rānana mo te rā o Anzac. I've got a flight booked for Wednesday, but at the moment that's not looking very promising. Hopefully I'll get there before Sunday, but doesn't seem very certain what's going to happen really. Kei rotoa Jackie te kapahaka o Ngāti Rānana. Ia tau rātau tū wai ki te whakangahau I te rā mō ngā hoia ki ētahi wāhi tapu o te whaitua nui o Rānana. It's the performance of the year, and basically this will be my only chance to do it. They're saying that the ash and all that will be lasting over a week, so it's just a matter of waiting really. Ina te māto toru o te pungarehu e rere tonu ana I roto I te rangi, whai muri mai te pahūtanga o tētahi puia I Tiorangi I tērā wiki. Nā te kino o te pungarehu ki ngā mihini o ngā manu rere, me noho rātau ki te papa. Tērā te āheia Jackie ki te haere marunga rere whenua, engari hei tāna he nui rawa te utu. He oe kei whāngarei I te wā kāinga nei tōna māma, me ona tumanako mō tana tamāhine. Just been in Westminster Abbey and, you know, granddad's from the war, so it's all sort of part of it, and just representing New Zealand, it's a huge thing. She's just so looking forward to it. I think she'll be quite gutted if she doesn't make it. Hei a tahira ka mōhioa Jackie, mena ka tau atu ia ki Rānana, ka pēhea atu rānei. Irina Smith, Te Karere.